Ayingathi omunye umuntu mfowethu. Hayi omunye hayibo. Ayingathi omunye umuntu. Ngithe kahle mfowethu musuqamba mama. Hayi omunye. Usifiso manana wena. Uyena impela ke lo. Endoda. Wena ngiyakutshela wena. Sekufakwe namagama. UNkulunkulu uyasebenza. Usenamagama, uThixo unamagama akhe. Uzoyizwa lento wena ngishoyo. Sekuyinhlanhla esifiso somusa. Manana. Kabi. Sifiso. Umuhle bafo bese ngakwazi ukuthi ungise umphakathi. Ngiyabonga kakhulu. Umuhle mfowethu. Ngiyabonga kakhulu. Uyacobezela mfowethu ngathi ingane ezelwe. Izelwe ngempela, yona ingane ezelwe. Izelwe kakhulu. Ngiyakufihla ubuhle bomuntu. Kakhulu. Ngiyasho ukuthi umoya. Umoya. Umoya lento. Umoya. Ilokho nje namhlanje ngizokhuluma ngomoya namhlanje. Umoya. Yeah. Ikamera yethu athi ufuna ukulwa nathi ke angazi yenzani. Futhi ngabe ufike namandla amashana. Hayi ngeke. Shuthi hayi phela inomlilo lento inamandla lento. Inamandla. Iyaphilisa. Hayi no kuzokwenzeka ithanda ingathandi namhlanje. Ngeke. Yeah, ngiyabona ukuthi sengubalansese kahle. Yeah. Mfowethu umoya le. Sizokhuluma ngomoya. Isihloko nje sanamhlanje umoya. Hayi umoya. Umoya ngeke kuvimbe. Yazi izolo bengumele ngihambe ngekhaya. Yeah. Ethi ngivuke ngikhathele ngendlela eyisimanga. Ngizothola ikholi yakho. Hayi bekunento. Sengizame ngathi mina ngeke. Ngoba lento uNkulunkulu njengoba ngitshela ukuthi from Sunday last week. Ngithi mina ngizoyithola le number. Athi uma hayi ngeke usayithola usumsendelile njengemnamba yami. Ngithi mina inamba edirect engayitholi yakwemphithi kodwa ngizoyithola mina. Siyazoyi unpack nje ngomusa. Ukuthi umusa into enjani. Ngize uNkulunkulu eze transformer ethi sekuyinhlanhla isifiso somusa nje kusuka kuyapi kusuka kuphi lelo gama lisukaphi nje ngoba umusa leyo ngikhuluma ngawo. Nina bendlondle nophapha ekhanda kamenza into abawulela umuntu omemeza ngathi uyakhalela iluthi igula lika Jama lichithekile nina bakamBhudu bomvu njengegazi. Nina bakashishiliza ngetithi kwelomaholo limhlabeni impedule nina bentule banje ngodwa ngakwela kithi kaBhekuzulu. Nina bendla mhlathi kaMayekisa nina bakadalinyebo madoda uZulu liyadumela zonke maphansi encobo. Madoda nina phansi sothi nabomnaka namamfombatane madoda umakhosetive siyakhuleka madoda kuona wonke amakhosi akhona nabantu abangaphansi kwamakhosi lokhulekayo noma lonobingelelayo nguProfessor Mwamkhize Ngidabuka phansi kwaNongoma madoda esigodini sakaBheka umthetho ngasohlangothini lakamandlakazi. Uma ngabe uyaqala ukuba ingxenye yohlelo lithola uchungechunge leyo yethameli how I ended up in drugs okuuhlelo noma okuyingozi engaphansi kwesitebele iMPTV1 lasilanda khona abafowethu nodadewethu abavele ngeshiya ezidakamizweni abasuke bezosilandisa kabanzi ukuthi bawela kanjani ezidakamizweni neyingqinamba babhekene nazo ngaphansi kwezidakamizwa. Lokho sikwenzelane nasi kwenza malungana ngqo nokuzama ukuqwashisa umphakathi sikwenza malungana ngqo nokuzama ukubhula umlilo la ungakafiki khona. Sifuna zithi ifike izidakamizwa empilweni yakho kodwa iphimbo lethu libe selifikile kuwena ukwazi ukuqaphela uma kungwesilisa ungena ezidakamizweni nakho uyibeka khona uyibeka ekuthenini uzontshontsha uzoshawa abantu isayidi uzofa noma uzokhubazeka noma uzoboshwa. Uma ungwesifazana ungena ezidakamizweni definitely sho uzodayisa ngomzimba. Ekudayiseni ngomzimba ungayithola usuyisisulu salabo abadlala ngabantu abadayisa ngezidakamizwa. Seke sabona nje ivideo isecirculate enkundleni zokuxhumana owesifazane ekopolotwa amehlo abantu ababemthenga esasezidakamizweni bamshiya bethi bambulele ngenhlanhla nangumusa kaNkulunkulu wakwazi ukuthi asinde kodwa ke okubuhlungu usinda kabi nje amehlo akasenawo. Ngakho ngicabanga ukuthi khona umuntu ongafisa ukuyithola ekuleso simo. Uhlelo lolu luzoqwashisa abantu. Namhlanje ngiphethe insizwa umfoka amanana madoda yafika duma kakhulu lapha kwiMPTV1 ngokuthi yayilokhu imthembe njalo uNkulunkulu ngishisise ezidakamizweni. Madoda ayisimanga lesi. Ayisimanga mfowethu. Yeah. No mana ke savula ngomkhuleko kule. Akwenzeki. Njenganamanje nanamuhla ngifuna nomusu akwenzeki bese kuvula ngomkhuleko kumthetho lokho kumthetho. Yeah. Siyabonga kakhulu. Asimbonge nje ongabonwayo. uNkulunkulu wethu onamandla wonke nonguyise wenkosi yethu uJesu. Wena wawukhona ekuqaleni
nayizolo ubukhona namhlanje ukhona nakusasa uzazoba khona empilweni zethu. Siyabonga Moya Ngcwele, akekho njengawe nasekuseni babona amandla onke. Sibonga ukusinyakaza sebuthongweni bokufa. Siyazi bakhona besilale nabo kepha bakwazanga ukuvuka namhlanje, hayi ngoba beyihula noma bengahlakaniphile, nathi sivukile, hayi ngoba sihlakaniphile kunabanye, kepha kungumusa nje wakho owandele bani. Uthe wena ezwini lakho ke izandla zakho asifenezi ukuba singengesindise uNkulunkulu wami unamandla onke, inendlebe yakho ayifeneziwe ukuba ingengesizwe uma sikhala kuwe. Siyabonga uNkulunkulu wethu ongcwele, akekho njengawe. Hambela Moya Ngcwele, uNkulunkulu wethu onamandla, abalaleli Moya Ngcwele be-NPTV1 siyazi Moya Ngcwele bakhona sebengenile, bakhona bangangeni. Hambela Moya Ngcwele, sifafaze isandla sakho phezu kwamakhanda abo in Jesus mighty name, amen. Amen. Awumfowabo manana madoda Baba, hey, ngavakashela enye insizwa ene-rehab, afica inqwaba yoSinawani, yathi kulabantu bonke makusindo yedwa kumina kusuke kukhulu. kusuke kukhulu. Ngcono ngoba imfihlo nayo leyo. Ngake ngathi komunye ugogo, kunogogo engimthanda kakhulu, wayene-rehab une-rehab namanje, ugogo uMemelo wakaMashi unayo. Ngithe mina ngomusa kaNkulunkulu and njengoba ngisho ukuthi lento inamandla kakhulu, sisazoyihlalela phansi behind camera ngiyi-brainstorm lento yakho. Unendawo ke yena sengiye several times lapha, besakhona abazali njengoba abalali bazi ukuthi bebesakhona abazali. Ngiya several times. Lo gogo lo ungibiza ngopastor, uthi upastor Manana, ugogo uMemela waka P kaMashu, une-rehab, unabantwana abahlala khona. Ifone number yakhe khona, ujabule ngendlela eyisimanga. So engiqonda ukusho ukuthi nganginjalo ukumtshela njalo ukuthi gogo, yazi lento ifana nebandla, ifana nesonto. Ebandleni siyaya, kunama-church goer, kunabantu abamthanda uThixo. Kodwa iBhayibheli lami lithi ngokuphenduka komzalwane oyedwa izulu lima ngenyawo liyahlokoma. So ngalokho sizothi uqinisile, ngizokhuluma lento ukuthi akubona bonke abathi inkosi abayobona umbuso kaNkulunkulu. Siyaya kodwa asenzi ngendlela efanayo. So uqinisile. One sidinga one. Ngineshow mina ukuthi angikho ke manje kule step sokuthi khona mhlawumbe ngikudinga. uNkulunkulu wami uthi lalela-ke, ngoba uthe kumina wena uzokwenza noma yini bengikutakula kulo mgodo ojulile obusuyitshela ukuthi wena kokugcina. Lalela-ke manje sekusebenza mina kusewena. Kahle kahle umuntu enembona akuyena, akuyena uSifiso Manana, umzimba wakhe osetshenzwe uNkulunkulu. uNkulunkulu phezu kwale ngane le othi kunabantu abane, mina nginabantu abawu4, akangitshelanga ngenqwaba, uthe kunemndeni ewu4. Inkinga la lento le Sifiso somusa wami uzobathola, bakhona uzobathola obuhlana emgaqweni. I-target yami ayikho kubona. Kunemndeni efihlile ukuthi ingane zayo noma izingane zakhona zisafihlile ukuthi zidle idakamizwe. Engidinga ukuthi uyikhulule ngezinto ozoyikhuluma. So ngizokunika i-platform yokuthi ukhulume into oyaziyo ngawe. Ukhulume wena ukuthi uphumaphi, uNkulunkulu ukusize ngani, ngoba kuwona amandla omuntu. Ngizame yonke into mina ngengiqamba amanga bese ngisho kokugcina ngoba konke kwenzekile, ayikho irephi angaze ngihambe, ayikho imali engangaze ngiyenze, kodwa ngomusa. Umusa into esingayideserve bangcwele, into esingayideserve. So uthe nje ngifuna 4 families ukuthi uthola ngo-2030, kodwa mekwahlangana u4 usungaqhubeka ukuphila impilo ofuna ukuyiphila. Kodwa okwamanje lento obuyenze emgaqweni ngicela uyenzele mina ukuze ngisize le mndeni ewu4. Kunemndeni ewu4 balaleli engingayazi nami, uNkulunkulu uzongivezela yona, enezingane edlidakamizwa noma lezo izingane zisayifihla idakamizwa ngokuthi abantu aba-right labengikhuluma ngabo, abangakangeni in deep ukuthi sebehlala emgaqweni isafihlekile kubona lento, kodwa uNkulunkulu ungitshele ngabo wathi ubona ingaphambili labo, ngoba ngizosho into eyodwa engiyibonile mina engiyifundile ngithe mengikhole kuSathane. uNkulunkulu wangitshela wathi uyazi ukuthi indaba uSathane ku-attack, wazi ingaphambili lakho, wazi isiphetho sempilo yakho, wazi ukuthi wena uzogcinaphi, wazi ukuthi mase uneminyaka emingaka uzoba ukuthi. So that's why ethe angitargethe abantu abasha base-Afrika ukuze, ngoba manje ngiyazi ukuthi i-Afrika iyoguqula ibona. Opresident abasekho manje, akusekho umuntu, akusekho kahle kahle lutho. So ungitshelile ngale mndeni ewu4, angiyazi, ngizothi namhlanje whatever eyenzekayo ngiyacela soshiya inamba nami, mina ngeke angikho ezintweni eziningi, kodwa
ngomkhuleko ngizoba khona ngiyacela ngiyayinikela kulokho ukuthi whenever uyizwa le message noma uyazi ukuthi umngane wakho usuyibambile noma ayikakayibambi yona izoyibona i-message kodwa ngiyacela nje uNkulunkulu ungiphile lento unginikile ukuthi kunemndeni emini ekudinga sisiza nabanye bosela kodwa ungitshele ngale u4 akusizakala wonke umuntu kodwa ngiyazi mina ukuthi ngempilo yami kunezingane ezosizakala ngoba ngizosho yonke into engidlule kuyona mina angikhulumi ngomuntu angeke ngikhulume ngomuntu ukuthi cha kwenze ukuthi cha ngikhuluma ngosifiso mina kwamanani lo oseyinhlanhla sesifiso somusa kaNkulunkulu amen ngoba i-transformation iqale ngikhona la kodwa ngizwa le ngoba ngangishilo balalela ukuthi uNkulunkulu akamdeli umuntu wakhe uNkulunkulu akamgcina umuntu ingekho into amgcinela yona so ngikhona lapho khona kulezi trades zaseThekwini nginabantu engubufakazi bathi bayacela ukuthi bangibone uma sengi-right abawu4 bahlala somewhere kumgaqo kodwa bahlala eMares bathi mina bese ngiqale ngensango ngayiyekiswa amazwi awakhuluma omunye ngahlangana nawe usisekhonini ku-Smith Street wathi woza lapha nami wena wangidlalela ivideo ngayibona ngikhuluma wathi yazi ngitshela ukuthi ingane yami ibine-20 ifuna ugrade 6 kubufaka lento engisho uNkulunkulu uyayazi ivele yathi mase ngiyabhema ngibukele lento ukuthi kanti muqala ngama drugs akuqali kanti sokusubhema njengoba mangiqale ngalento sengiyona ngiyaxolisa nawo ugwayi sengiyawubhema esikoleni ngikuthole nabangani bami wathi uma uyona kuphela wathi hayi bekusayikona kuphela ma so sengisho ukuthi lolu hlelo le-MPT1 ngingixolele mangizokusho ngendlela wrong lokho luhlelo olukhungathwe uNkulunkulu ngoba sinje if wasn't for MPT1 kuyiqiniso elingephikwe ukuthi ngaba sikho la sikhona so siyambonga uNkulunkulu ngale platform ye-MPT1 namanje ngihlale ngisho ngingedwa ngithi mina kube le TV uNkulunkulu wami uyilethanga empilweni awungixhumanisanga nayo ngoba wena usebenza emfihlakalweni akekho umuntu wayazi nami ngangiya nje ngiyokhuluma kodwa ngilokho ngisho lento ukuthi the more ngiza khona lento ethi ngeke owawuqala umsebenzi uzowufeza ngempilo yakho so ngizothi namhlanje umusa into esingayideserve efika ngalesikhathi sesikhathele uNkulunkulu uyakuyeka ke ngamandla akho nje usafuna ngoba efuna uqhushalazi usuke efuna ukuthi kube nento ozoyisho ukuthi cha mina sengikhatheleke manje angisenawo awami musa kuthembe ezintweni cha hayi ngesikwazi ukusiza kodwa mase unikela cha mina ngidla ama drugs nengane kanje ukugonyuluka ngoba lithi iBhayibheli lami ufihla iphambeko sakho akaphumeleli so the time uyihoda lento sizoyishina ukhuluma at least nakuzoba khona umuntu ukhuluma naye usifisa ukhona ungafonela ukhulume naye mina ukuthi awuthanda ukuthi kibe public just ukukhuluma ukuthi cha senginenkinga kanje so khuleka thina sonke uNkulunkulu uzokudeliverisha I promise you wenze kumina nakuwena usangakwenza nje balaleli ngiyalibonga kakhulu lethuba bengifisa ukulisho ukuthi kunabantu ababengibheka ngisaseyidakamizweni bengibona bengikhawula nje ngithi ngiyafika uma wathi awubheke phela bathini abomndeni ngawe ngale amavideo kakhulu ngathi mina ayike imali yabona ke la akuminozela ngoba mangase ngilande kancane nje ngizosilanda istory sami ukuthi ngahamba kanjani ngifika kanjani ngoba ngisho ukuthi ngathi umlingo mengibatshela abafethu ngathi umlingo ngithi mina awukho kumlingo umusa kaNkulunkulu umusa uyasebenza ngikutshela ukuthi baba uMkhize the day ngahamba ngalo la ngithi mina uNkulunkulu ngikhatheleke manje ngathi ngekuza ukhola ngangihleli kaJem la ngangidasa khona amavest la dala ngihlala nobaba uGumede nomama udayisa amavest ngahlala usuku lonke mengihlala usuku lonke la ngino 20 rand ephaketheni angikwadlile ama drugs alolo langa inhliziyo yami ithe ngikhathele isishila inhliziyo yami ngoba ngilale ngithe uNkulunkulu wami ngeke phela angisakwazi ke manje angisakwazi ukuphumelela ngikutshela ukuthi ngahamba nomfana uma ngihlale ngixoxela le testimony avela hleke ngahamba nomfana okusuthi wayazi ukuthi nginjani ngikhuthele ekuphanteleni ama drugs mehlangana nami shuthi sizobhema kangconywana ngihamba naye la engamshiya khona ngamshiya nesikhwama engijwayele ukusiphatha isikhwama esigaxayo sokuthi mesiphanta sifake izinto ngamshiya naso kuphela ngoba ngathi ngihamba endleleni kwakhona umfana othi wayelokho efuna amatenga ngiwagqoka nje wayefuna amatenga enqondweni lami ngithi mina uma ngiyazi ngeke ngamtholi ngiyazi ukuthi ukuphi ngizomthola umama mina make mase ngifuna ngempela ngikutshela ukuthi ngamshiya erenki engingayona le ngiyogibela kuyona ngoba ngangekize ngihamba uNkulunkulu uyayenza iplan unomusa owandele bani ngamshiya erenki yaseClermont
ekhoneni kunama-taxi lawo engiwagibela la kuhlala khona uma ngino-40 phaketheni ngikutshela ukuthi ukulangazelela isidakamizwa ngakuzwa sengifike kumama sengiqeda ukuhlala naye sekhala inyembezi ethi lalela-ke angeke ngiwasho kakhulu amazwi awasho cause impilo esiphila ayikho mnandi asikho proud bazali bethu okwakungaphezu kwalokho akusho ukuthi uNkulunkulu ongilethile la uzoyikhombisa ubuyena uNkulunkulu njoba ngiyilama so whatever you talk fanele ngabe manje lento ishoyo ngishaya isicapha ngiyahamba ngoba sinale tendency yokuthi usathi uNkulunkulu mengathatha istep nosathane uyasithatha nginobufakazi balento engikhuluma ngayo ebhuluba umkhize kwakuthi njalo ngesabatha uNkulunkulu emazulwini babe meeting ebamba nabafundi bakhe ekhuluma ngeinceki zakhe eyisemhlabene usathane wayevakashela leyo meeting wayeya kuyona wayeselahle umhlaba kodwa wayeya kuyona eyoza ukuthi namhlanje kuzokhulunywa ngobani afikeza ukuthi hayi lo uzoba ukuthi lo uzoba ukuthi alalele kuphela lithi ngakapheli meeting agijimeze kuwena emhlabeni azokwendisa into ephambene nale eshiwo emazulwini uNkulunkulu ukuthi wena uzoba uprofessional uzoba professional player uzoba iprofessional speaker motivational speaker asheshe afike eqala ingakaphethe udaba lwakho ukuthi okay ke noma sesimnika lento ukuze sifike afike kulento esimnika yona ezulwini eliqinele eyifundele sizomdlulisa kuphi nakuphi asheshe azophazamisa wena kanti icebo lakhe uNkulunkulu maseshilo alisavinjwanga so into ayenza ugudi ngalokho ukuthi asheshe kufike kumuntu kanti akazwanga ukuthi lo muntu lo ulweliwe ngamazulu so into engizama ukisho la ukuthi kwenzeka kanjalo ngahamba ngimshiye nesikhwama sami sazinawo yonke into nje engangiyithole la siphanda khona ngokuthi lento yayingidla ukuthi cha lalela isikhathi ngakho ngisho ukuthi ngathi umlingo ngoba kwangamina ngaqala ukulangazela isidakamizwa sengikhona lento yayingihlupha ngalendlela yokuthi umkhuleko unamandla kulabo abawukhuleka ngeqiniso ngawuqala ngisasidla isidakamizwa ngoba vele ngangizwa lento ukuthi iMTV1 ngathi bizophehla nje umlilo ukusondelana first day ngifika la ekhaya ngabona ukuthi iplatform le kahle ezovuselela uSifiso Manana ingakho ngithi mina ngeke ngize ngithi ngoba phela sihlukene la emhlabeni kunabakholwa uNkulunkulu kunaba yabo ziningi izinto ezenzekayo so kodwa usizo uNkulunkulu mase elifuna lufike kuwena uzolithumela ngeMTV1 ngoSifiso Manana ubusuku sekufuna lifike uwenza nami ungayiphi indlela ukuze lifike usizo kuwena empilweni yakho angiyanga esontweni ngangilazi isonto kodwa ngasizakala ngokufika eMTV1 ngihlale phansi ngibeke udaba lami ngoba lithi iBhayibheli lami ofihla iphambeko zakhe akaphumeleli ngiyacela namhlanje ekseni ukuthi uyikhulume lento ngoba sine tendency nokunakekela ingaphandle kanti ingaphakathi lifile liyafa so ingane engaphakathi automatically iyayiphumela ngaphandle mayiclean yona ngathi mina ngoba liyangifakazela iBhayibheli lithi uNkulunkulu useduze nezinhliziyo eziphukileyo so mesinakekela ukungaphuki kwenhliziyo sinakekela lo muntu ongaphakathi automatically uzoyiphumela ngiyazi mina ukuthi ukhona umuntu azomthumela noma azoyenza iplan ukuthi uSifiso lento ayishoyo leli phupha lakhe nalo ngoba ngicabanga ukuthi primary high school I have to just ngibe isikhwishi lesi uNkulunkulu akade ngithi ngiyisona ngoba uNkulunkulu uselalela wena ugudu uyaziwa ukuthi mawuse ngasabhemi khona abantu abaqalekayo lalela ke nabona ke namhlanje uzobhemisa abantu ngomoya ongcwele uzothatha izingane ezisafihlile ngoba ngifuna ugijima ihigh school primary yobika ukuthi wena ubudla ama drugs kanje usizomdalo wezulu nomhlaba umuntu ongabalahla abantu bakho wena usaqala phuma manje ngoba uzoyisend up use 1 no 2 no 3 MPTV1 is the biggest platform in Africa yaziwa ngisho kuphi so mesikhuluma ngalendlela sizoqashisa abantu hayi ngoba sisuke sizo mhlambe kukhona ngiyazi abanethendela abaqhayi MPTV bla bla babasho lezi zinto esizaziyo nathi engeke ngizisho ngegama kodwa nakhe ngizokubalekisa ngeMPTV1 namhlanje ekseni ikhangelwe amazulu ngoba njengoba sizokhuluma kanje isizi lempilo yami nawe yakhe ngakusiza ekhaya magogo lapha ekhaya nawe umndeni wakho ungakhululeka ngoba lento iwumoya meke yangena iwumoya ngene enganeni sure iyophinda noma ingabe eqala babani kodwa isingenile ekhaya iwumoya igcina manje iwukhondolo
noma wena ungayihleka lengane le ukuthi noma ungathi eyama ingenanga khona ezozalwa yileyo izalile ngoba lento yangena ekhaya sokhulekela yona ukuthi umoya awudede nje emndenini nasema-Afrika manje ngoba uNkulunkulu ngiyathemba mina abantu abawu4 uthe ngizovusa abantu abasha abadlulile kulento sifiso uwena engithemba ngalomsebenzi uzokhuluma kuphela. Ungakwazi mfethu ukuba deep ngendaba yomoya nezidakamizwa because abantu abayikholwa kuyenzeka ukuthi lento ingene ngomuntu oyedwa ekhaya kodwa ugcina uthi izingane seziwu3 seziwu4 la ekhaya ingoba kuma kade ngitshela nje ithi kunentombazana kunomfana obebhema ubesebenzisana lamsente Pinecrest intombazane kahle kahle futhi bilokho intshontsha lento imndeni o right ongenawo nje umndeni o right okukhule kahle bafundile nani ngokuthi lengane le yazwana nababi esikoleni noma emsebenzini iBhayibheli liyangiqinisekisa mina ngiyathanda ingxolo ngiyathanda ukufakaza ngalo ngoba yonke into esiphila ngayo nje imenu yomuntu leyanto ithi ukuzwana nababi konakalisa ukuphatha okuhle iyangena kanjani iyangena yona yodwa ekhaya kufundiwe ekhaya yangena yodwa ubhuti usetertiary uyafunda yona lo ngane manje may her soul rest in peace yashiya emhlabeni ngenxa ukuthi angazi kwenzekani so ngizama ukucacisa ukuthi akugcinanga ngayo bathi behlele ekamereni nobhuti la yaqathaka lento ayiqathaka ngoba lengane ayifisa ukuthi iqathake usathane wayesefuna ukudominate ekhaya ukuyikhombisa ukuthi ngubani ubhuti wathi yiboyini le ngayibona nabafana bathi bephethe isikoleni isiswami kanti injani lento so umoya ngeke uvimbe baba uMkhize umoya uyawuza uvunguza kodwa ngeke ubone ukuqhamuka ngakho so sizokhulekela njengoba sithi umoya lento umoya ofuna ukuthi sukhulekele ngomoya kaNkuluNkulu ukuze ungalinge ini usondela ibone ukuthi kuvalwe ngomlilo kaNkuluNkulu akunantuba yokungena so iumoya ngalendlela ukuthi lo mfana wangena kanjalo ubhema mase ekhaya use university usisi useyasebenza une degree umfana ubhema mase buye mehleli la ekhaya esikoleni akabhemi ngoba usisi obhemayo abaza abazali baphuma ngeemoto mekuvala ikole usisi ubuya nalento njalo bapheme nalo mfana umoya awuqalanga ngomfana cha awuqalanga ngobaba wakhona cha waqala ngentombazane eyazwana nabantu njengoba sithi umoya lento le ngiyaxolisa ukusho kanje iumoya lesiyaziyo ekhona yonke iminingi imimoya liyakhuluma iBhayibheli lithi hlolisisana imimoya ngoba miningi imimoya ekhona kodwa lo utargethe kakhulu ifuture nempilo yabantu abasha wabuyidakamizwa ngoba njengoba ngikhuluma nawe nje uyangena umoya usathane an empty house is a devil's playground mase ngawugcwala bese ngazama thina ngayo yonke indlela ukuqashisa abantu abasha lento esizoyenza la nemndeni ngalo moya lo soba nenkinga ekusuthi ikusasa lisekho so lento umoya ngokuthi iyakhulekelwa ngangasho nje kuyaphishwa ngani mina lento iyakhulekelwa kunabantu asebephilela yona kunaba iyanikelelwa njengoba usuku yesontweni kuthiwa siphusha ivangeli iyanikelelwa lento le awungeni wena mungakhethwanga khona mungayona lento yakhona uma ngaphandle nalomuntu osumphelezelile kuyoshisa izinto kunikelwe ngemali ngoba umoya okhonzwayo ukuze impilo zase-Afrika ziphele intsha iphele ngoba manje ngiyathuka ukuthi ngeke lento le iumoya o-serious ngakho ingakho nathi fanele sikhuphula amasokisi thina sesiphunyukile enkembeni sibale ngenyawo zombili iBhayibheli lami lisho njalo singabe sisabheka emuva sikhuphula amasokisi nje sikhulekele kakhulu lento kunakuqala lento bengiyenza uyiguqulile uNkulunkulu watlalela yonke lento obuyenza umqondo wakho loyo engudingeka ukuthi usebenzele embusweni kaNkulunkulu so whatever eyenzekayo uNkulunkulu kuphela onesabelo ngempilo yomuntu noma singenzani uyasiyeka sishayeke ngoba efisa ukuthi sibe nento ethi asambonanga ngako njengawo sesikuzame konke yazi ukufakazela lento oyishoyo ngathi nababukeli bazongifakazela la baningi osinawana bathi mabefika la bese kethi nomfowethu ukuphi uyabhema udade wethu ukuphi uyabhema lento ngicabanga ukuthi iwubufakazi bokuthi ngempela lento ithi mayisingenile ekhaya yenza ngakho konke okusemandleni ukuthi iqoqo ingane and abazali mabe protect uNkulunkulu usathane ubashaya ngezingane doma ekhanda ke lawo so uhleze nendlela uyayi understand le nto le so kubalekile ukuthi emakhaya mina ngizokhuluma ukuthi lento okholelwa kuyona kumele uyenzisise ngoba uma uyirobi lapho usathana athola khona intuba yeah so
mhlawumbe bethu uma ungasithatha nge-recovery journey yakho ukuthi kwenzeke kanjani wadlani ngoba mina ngakuthengela i-methadone Yeah. kodwa wangitshela uma ukuthi awusekho futhi ekhaya Yeah. engicabanga ukuthi lokho kubuyele ekutheni uNkulunkulu lo mkhonzayo wayengafuni kube nomuntu ozoyithwala ngokusinda kwakho ngithi ngoba nimbona nje wadla i-methadone yami kwahluleka lokho esakuzayo kwahluleka akukho esingakuzamanga Yeah. kwahluleka lo kwahluleka kwahluleka uNkulunkulu wasedlala indawo yakhe wathi hayi ngifuna mina ngingabikho umuntu egroundini ngifuna ukudlala mina ibhola i-recovery journey yami iyona le eshintshe namagama yathi siyinhlanhla isifiso somusa ngoba bese kudeliwe nawe sifiso ke lo engizombulala namhlanje ngiqala ukufika engitshela kwangathi ngihleli nomuntu esitulweni uyangitshela ukuthi lalelake u1 no2 no3 wangitshela emehlo lalela ngoba ubusudelile washo phambi ngomhlaba wonke wathi usudelile ukhathele ucanga ukuthi thuba yokugcina wathi ubamkhize ayakulone lokugcina ngakhumbula amazwi angani mina engathi ngikhuluma ngathi ngikhona ubamkhize wathi hayi cha kulone lokugcina mangase ngitshele mina izinto engangizamile onke amazwi akhe abuya njengoba enjalo angiwakhohliwe baba umkhize angiwakhohliwe ba bangixeka nje mangikhuluma ngilalela angiwakhohliwe ukuthi mase wayizama yonke into ziningi izinto wayizamile ayilunganga kodwa awusho ukuthi njoba ngize la mengingalungi ngibaleke ngasho ngathi mangalungi ubuye futhi ekwenzeke kanje yazi uma kade ngiyam WhatsApp uma manje kimi mina yazi mangikhohle iMethadone bese ngiyonikela ngangifuna ihlale nje kuprofessor ukuze umuntu oyimisele ngoba uNkulunkulu unamandla uma wapatanisa imali yeMethadone ebona ukuthi ukugula engikugulayo kahle kahle ngangithi mina uNkulunkulu ngoba ungilethele la mekuthi angifa ngife kodwa ngomusa ngaphuza isipune esisodwa igcwele empu ngithi mina ma ekseni sethi uhambe kahle hawu ma yazi ngikhohle iMethadone mengiyonikela ngayo ngifuna ihlale kaprofessor ukuze abantwana ngoba useduze mekukhona umuntu oyimisele oyidingayo ipure bayithe ngumaka Dr. Sulman naye itatazele engazi kuze kwenzeke kanjani ngoba phela ukugula kuningi mina ubambe phansi arost angiqamba manga ngoba kutshela ukuthi kwangifikela ukuyilangazelela sengihleli khona sengifikile khona usathana ukuthi waba late hayi ngeke phela ulate kunoNkulunkulu ngibhale mina yonke into engicabangayo manje nengiyikhulumayo ngiyayijotha khona into ethi khona into engiyibhalela ngani mina when it's God's time it's God's timing mengiyisikhathi saNkulunkulu sekuyisikhathi ngempela ke sikaNkulunkulu ngoba ngayiphuza once iMethadone uma ufakazi la ekhona ngayibuyisela kuyena hayi ukuthi kwase kuphelile ukugula komzimba cha wayidela ngathi mina amandla akho ngangizwile ngawo manje sengicela ukuwabona ngami ngikutshela ukuthi ngangingalali kuze kuse uyabulala futhi arost hayi phela lento le iumoya nje isuke isingenile egazini uyasheka uyagula abantu ngenhlanhla la ngikhona akekho wayibona lento uNkulunkulu kuphela nami sasiyibona ukuthi ngenzekani nenge namhlanje ngifike ngixoxe nje kuMikeson kodwa angakholana ngoba phela akekho lapha akazi lapha athi lokho ethi ayiphuze uyabona ukuthi cha uyabona ukuthi yibo kuyashintsha kona ngomusa lezi insuku ezibhalwa abantu ukuthi uArost uphela ngazo kumina azibanga khona u2 days wawumkhulu mina ngase ngikhohle nokuthi ngangabhema umoya wami indlela owawusuconnecte ngayo futhi nengqondo inamandla ekuthenini ugcine manje kuthiwa wena noArost ucabanga na uthawubhemile it's a 3-step way uArost kuno physical Arost kuno mind Arost kunokuthi ke masu right ke thiwa i-traffical i-Arosta cycle ukushaya nje ungasabhemi ukusukela nje after mhlambe 2 weeks usuyitshe ukuthi hayi ngiright mina ukusukela ukushaya nje i-cycle ngoba lento umoya unamandla ukuthi uphephula ngisho ikhukhu uphephula ngisho imize kade so usukuwena usuke usukuphethe nje ngathini mungakhile ngempela esisekelweni lesi mina engachuza ukuthi ngakhe kusona senguthixo uyaphephuka ngempela so akuwona amandla angikho ukuthi ngcono kunabanye ngile kodwa ngicela ukuyicacisa ngihlakaniphile kunezinye ingane angikho ngcono ngoba ngikhuluma nabalaleli abangaziyo ku-MPTV1
ukuthi cha siyamaze nje nangu usenje ubufakazi abushoyo yena uthi akuyena cha kumina ngempela umusa uNkulunkulu engithe mengiqala yonke lento ebengiqala yokusarenda kuma drugs ngathi uNkulunkulu ke thatha ke impilo yami akube uwena manje ngakha yonke le background ngiyakhela ngawe nangempela kwenzeka kwadlula isonto kwadlule kuye ngihleke ngithi mina ile methadone le kanti umsangano kanje lento le ngaye ekamereni lami ngilila ngathi mina yazi mali lento le ngiyaxoxa ukusho ngayijosa down le imethadone ibaby walker ingane engafuni ukuhamba ngiyihambe noma ngiyithenge le baby walker ilekelela umuntu ofuna ukuhamba so manje oba ngiyila mina ngiyakubonga uNkulunkulu ukuthi ukuvezelile ukuhambulelile ngoba lento bengiyikhuluma kahle kahle ukube akambulelanga kuma wayizothi ayizodlala ngami wena hey yabo kodwa ngokuthi uNkulunkulu wayisambulile kuyena ukuthi ngicela ukukhombisa ubukhulu bami wayizama wayiboleka imali wayithenga ngayiphuza kanye yabo yazi ngitshela ukuthi mekutatazela umuntu omdala uguliswa isidakamizwa ufanele ukuyibona lento yabo lesasithobe ngeke ngiphinde ngisikhohle etatazela uma ukuthi ngithole le methadone ebuza ukuthi kamidayiswa ngini mina akaSulumani yadla why nani ngasafonela mina baba Mkhize yabo umqondo wawungeke ngangitshela ukuthi mina ngoba kanayo inamba yakho ma une number yalo mmele sasimfonela nawe sasisenda kuyena ama WhatsApp message ke senda kuyena ke engabuyi futhi yabo ngathi mina ma wathi hayi uzomthola ngathi mina vele ngizomthola uNkulunkulu uyazi ma ubaba Mkhize mase eqedile uNkulunkulu ekwenza into eyenzayo ngami ngiyozomthola ngiphuma kwi fasting ka 7 days ngoba ngifuna inamba ya MP3 uNkulunkulu ufakazi ngidla ngo12 ngafonela ugogo ne rehab kaMashilo ngathi ngitshela ngaye ugogo umemela irehab injabulo rehab lengikhuluma ngayo yeah ngithe bengimfonela kwa irehab yakhona ibest emkhulekweni uyakhuleka kakhulu nje wangiqamba ukuthi ngupastor sengiye 7 times khona ingane zakhona zithi hayi umana nawizwe uyadlala ngithi mina kuzona zingifaka la speaker ngasuke ngacela ukuba ngacela ukwenza medicine la ekhaya ngicelanga i-degree ngoba angicelanga ukufundisa ukuba uthisha ngacela i-medicine ke yenziwa 7 years ngikala ngale several times abawushoyo ngenzela ukuba understandisa ukuthi uNkulunkulu usebenza kanjani kuya ngento eyicelile kuyena nangacela ukuthi uNkulunkulu wami ngicela ukuba ulo muntu okhulumayo asiza abantu ngento engizoyisho nje ngise rap ngiqala ukufika ugogo ufakazi lento eshoyo ngoba impilo yami ngiyazi mina ukuthi ingamsiza omunye umuntu uthi DJ kusuthe einsukwini your obedience is khona umuntu oyilindile on the other side ukuhlonipha kwakho ukuyiphatha kwakho walena uyiphatha ngayo ngale khona umuntu okulindile ukuthi awumazwe oyothi umuqhamuka kuthiwa nangu lo muntu sikhuluma ngayo ashintshe impilo yakhe so ngacela lokho mina uNkulunkulu ngifaka nje uyangikhipha kanje ngoba ngenza u7 years mina mfowethu ngicela sibuyele la mfowethu ungathini nguma wakho uma wakho uzame izinto eziningi ngeke ngakhuluma naye ngicathi into ebheke ku 30 minutes efonini izinto engangikhuluma naye kuphakathi kwami naye uma wakho kuningi akuzamile ufuna ukukulungisa kakhulu uthema ubuya emveni okuba usuvele komabona kude sakuzama indlela sikuzama ngayo kwahluleka wathi mawuthi ufuna ukuyeka uma wakho wasukuma futhi wangakulahla ilanga kuthini ukubonga kwakho athina amazwi akho nguma wakho mfowethu ngoba uNkulunkulu ophezulu uma wakho uNkulunkulu wasemhlabeni ya ungathini nguma wakho mfowethu yazi mokhuluma uyangithinta kakhulu iyathatha ke lento okhuluma ngayo ngoba manje ngimbonile ngokusemandleni ukusebenza kaNkulunkulu yazi njengoba ngisho ukuthi ngeke ngasho mengiqala ngathi mina ngifika kwakufanele ukuthi uzoganga wena ubuye nokuganga kwakhe usebuye nokuganga kwakhe hayi uzodlala ngathi uzozivakashela athathe izinto zethu ahambe kodwa indlela lo muntu lo yamama atatazela ngayo kwangathi ngizalwe same day izinto ayizisho nama ngikhona ngoba wayethi lalela ke yabona namhlanje kokugcina ayikho into engengiyenze mina ukuthi uphume kulento ngoba kuphume emlomeni wakho ngizokwenza ngayo yoma ingayiphindlela waphuma kwamakhelwane ibona imali wayithola
wathumela ingane ngoba yena wayesebhizi unokugula gula yabuya naye imetadone singayiphuza ayikhulekele. So uma uNkulunkulu mkhulu nasemazulwini abalaleli abazali bethu bangoNkulunkulu basemhlabeni, yonke into esiyikhulumayo nesishoyo uNkulunkulu usebenzisa abantu ukuthi usebenzise bani ngasiphi isikhathi akuhlangene, kodwa umzali akasoze adela ingane yakhe. Wamsebenzisa uNkulunkulu ngalendlela ukuthi uma ngiyakubonga uNkulunkulu wakho no ngoba ngiyakwazi mina umuntu okhuleka wawukhuleka ngisho ngikuphi ungibiyela njengomkhuleko nangampela uNkulunkulu waweza umkhuleko wakho ngabuyela kulento obuyifuna. So ngiyabonga uNkulunkulu kalawandisele akuhambele nje la ungakwazi ukufinyelela khona ngenyawo zakho zenyama, akuthinte la ungakwazi ukuthinta khona, akubonelele nalezi zinto ohlala ukhala ngazo uyazazi wena noNkulunkulu wakho. Ngiyacela aqaqeleze ayibophe ezayiboshiwe empilweni yakho ngegama lika Jesu ngokuthi wasiza umuntu wakhe. Ngumntana wakho kodwa ngibhilonga uNkulunkulu, kodwa usizo lwakho nosisi wami uZama ngambonga earlier. Usisi wami uZama ngathi misisi wami ngiyabonga, wathi indawo ubonga ngani mina lento engizoyenza la u95% udlalwa yinina nje. Kahle kahle mina ngizokwenza u5% ngoba indlela esengihlukumeze ngayo ayingifanele ukuthi ngingamukela, kodwa ngokuthi nizwa ngami nizongiyekela wangayi-understand ngabuye ngahlala phansi noma ngani mina ngizobonga ukuthi yonke lento kusukela first day kuze kufika kule la ngikhona manje inina akumina, ngoba kube beningekho bengeke ngize ngibe kulento engikuyona manje. Bengizolifuna usizo kodwa uNkulunkulu angalibeki kunina. So ngiyabonga kakhulu ukuthi anibulele uNkulunkulu ukuthi manje ngicela ukusebenza futhi ke kuyo yonke into esiyenzekile yazi ngitshela ukuthi ayikho nento ekuthiwa wena wakwenza ukuthi ngoba uNkulunkulu ukuthatha kuphoswe elandlweni lokukhohlwa kuthiwa angazi lento muzalwa kabusha okwaqala kuyadlula kusho iBhayibheli lami kubheka sekuvele okusha benza exactly lento engishoyo babheka okusha kodwa hayi ukuthi bathi belokho hayi ukusaba phela cha babheka lokho kwakushiwo uNkulunkulu ukuthi okay sesibheke lokho okusha akushoyo naye ngomlomo wakho ukuthi umuntu mayesidalwe esisha okuqalwa kuyadlula bheka sekuvele okusha. So ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu ngalabo abantu umndeni wami lo uNkulunkulu asangiphe wona. Ngiyathemba ukuthi kunento uNkulunkulu afanele ayenze, angiyazi kanjani kodwa ngihlale ngisho nje kunento uNkulunkulu azoyenza ngoba ubengeke angibuyise, ubengeke ayenze yonke lento kuwumusa ngempela. Angiyazi nami angiye ngimi ngiyahlanganisa ukuthi kwenza kanjani ukuthi cha ngingane nje ngempela futhi ngingane ngesimo sokuthi abalahlanga before kwenzeke lokho phela ngababona behamba bobathu etruckini esasidayisa kuyona la ngayisho lonto angaze ngabona beyongena inkonzo ka626 wami nosisi wami uma bengibona bewela umgaqo kaShoprite sine truck ejala ukupaka lapha ngapho ngaka KFC ngibona usisi wami bewela umgaqo mase bengilandisa ke sengi-right ngoba phela bangilandisa manje sengi-right bathi sakubona wena beza kumina bangithengela iKFC u2 piece bangipha imali bahamba bathi ayisa enkonzweni kodwa umphefumulo wakho lo sihamba nawo umzimba noma ungahamba bathi yabona umphefumulo wakho sihamba nawo idlisa lo mzimba nayi imali qhubeka yenza into yenza kodwa sizothatha umphefumulo wakho ke sihamba nawo siyobika akuphelanga isonto akuphela uma ufaka akuphelanga isonto ngathi mina ngeke ayingikhathele mina ubaba Khumede udayisa kaJema amavest ufakazi wathi ayibona namhlanje wahlala kanga kwindaba kwenze njani uyakhula ngathi mina angiguli sekufike la ngikhathala khona wathi ukhathazwa yini manje ngathi mina hayi lutho ngangabe ngisaya kakhulu izinto eziningi ngiyibona lo mfana nje ngisukuma ngiyakhona ngiya ngase rank engatshelwa kuyona ukuthi la irank eMaritzburg udlula uthi ngale ngaKFC uyawela yabo ngokuthi ngiyathanda lento isenhlizweni nami ngahamba ngalelo langa ngiphinda ngabuya njengoba nimbona nje inhlanhla esifiso somusa. Ngiyabonga kakhulu kubalaleli kubalandeli beMPTV1 kwangathi lo musa ngoba kuyiqiniso ukuthi ukubuka asisho ukuthi khona ufanele ukwenze ukubuka just the support mabehlangana nawe emboqweni i-support eninginikeze yona iziluleko eninginikeze zona after ukuthi ningibonile kweMPTV1
zingaphezulu kokuchaza zangilekelela kakhulu abawazi amandla abo labantu abakule platform bashintsha impilo zabantu laba yabonga khona support abayenzayo ngokubuka kweni isupport ukubuka isupport noma ningambona umuntu kodwa lokho kusenhlizweni yakho muwenze kona kukhulu okwenza okushintsha impilo zabantu mina nje ngihleli la ngiyazi ukuthi ninenxaxhebe enayidlala ukuthi ngibe lento engiyona so ngiyacela supportani iTV le eleso uNkulunkulu ukuze isize impilo zabantu njobe ehlale esho uba professor akuzile ukuzodlalwa noma mhlambe senzelwa isiza impilo zabantu so faka njoba ngithe mina ngiyacela ukuthi ngibuye ngoba ngizokhuthaza abantu ukuthi bangayiyeki lento noma ukhona umuntu omazi onganayo mtshele kunohlelo la uvule ifoni yakho avule nayo abe nayo lento ngoba lento iwumoya bike wathi uNkulunkulu efuna ukukhipha amademon abuza athi so yaphike manje so noma ngawakhasta mina amademon kwami kamngane amazongena afika axoxa ngayo sethi ngizothanda yini ingane yakhe esekhala ngayo sethi isingene edakamizweni so ngiyokho ngithi mina njoba lo moya wakho usuphethe ukusiza uthelela nomakhelwane uchabuka MPTV1 nezingane zakho uyibukise nje ngazi seniyayithela amafoni ziyibuke lento ukuze zibe nento yokuthi singalinge sidlale ngala ungakangeni ungabusangena wena usungenile sondela sikhuleke sonke ngoba sikhona sokhuleka sonke wena yabo akukho ku MPTV1 ngokuthola mangikhuluma nje iqiniso ngoba kunabantu pledge ngeinhliziyo zabo bathi uNkulunkulu wami lo lahlelo salithanda uNkulunkulu buka inhliziyo ke lo lahlelo salithanda lusiza impilo zabantu so ngiyakhuthaza namhlanje kuseni ukuthi ngiyacela umsebenzi enudlalayo umukhulu kakhulu balandeli beMPTV1 mukhulu kakhulu mukhulu ngalendlela esimanga engeke nize ni understand ngoba nene sibone emgaqweni nisho lawo magama akhuthazayo kunabantu abaningi abangibona kodwa bathi wena nje sizwe Mfethu uyazi nje izinkulumo zabantu khona usise ayibafeti khona usise ngambona ngamuwela igarage lase Caltex kwaku Caltex la wangibiza ehleni nomkhwenena wakhe bedla wangibiza wathoza la wena kuba igama lakho awukhamisi wabona bandla lezi sinanza wathi hayi uyena yathi indoda yakhe hayibo kuyena wathi uyena baningi ke emtateni yonke indawo bangihamba ithekulongo baningi nje ngoba ngisho ukuthi nabantu nje abathi sebeyekile kune lo sisi ngemkhothe inamba yakhe ngeke ngiyithole kunosi sihlahle eMayville wayihlala njalo ezongibheka eyazi ukuthi ngilala lapha ngiphathele ijacket bafowethu ngokuthi ngeza kweMPTV wangiphatha ijacket wathi angifuni ugodela emanana kodwa yini inkinga usho yini inkinga ngoba phela ngifuna uyeke thina asiboni wena lo sisi igama lakhe angilazi uNkulunkulu wami ngathi ngamtshela ngathi mina uNkulunkulu uzoyenza icebo ngizokuthola wayengibheka ngase fish market abantu engangibhema nabo bayamazi lo wayifika njalo meze eThekwini njalo ngikhuluma ngesonto lonke athi uphi umanana thiwa yakekho usonto ngenhlanhla ngihlangana naye kwaze kwathiwa hayi umuntu wakhe lo kwathiwa intombi yakhe le mhlambe umanana ulala nayo ayiphima lokubhema ngithi mina lalelani bafethu lo muntu lo angimazi kweMPTV1 kunento uNkulunkulu ayibeke yabo nje benzola uzongigqugquzela leyo jacket yakhe ingathi navy uma uyayazi ikhona ngangigqoka yona kubanda ngigqoka yona ipoloneka nje akunika yona lo asisi wathi uhlala eMayville ngeke ngikhohle shuthi manje iMPTV1 isiyenza lento engangisho ukuhlanganisa abantu abahlala emgaqweni nabahlala endlini ukuze si-understand ukuthi kwenzakalani because uma thina sixabene esihlala endlini sixabene nabahlala emgaqweni kuzoba nzima ukuthi sinqobe isitha ngeke sikwazi ukusinqoba ngoba phela azizwele awungazi mina ngicabangani nama ngikwazi okay ke i-distance ikhona mina njoba sithi sifuna ukwazi abantu abahlala emgaqweni ukuthi kwenzakalani ngami asisho ukuthi kuzoba ngale kwalokho sivala isikhala sesisi ukuthi noma seliqhamuka kusizo likuthole ngoba kuzobe khona into la phela phakathi kwenu so iMPTV1 namanje lokhu njoba usho ukuthi wawuyifisa lento iyakwenza sihlangana nabantu thina esiphuma abezwayo ngayo sebesibona ke besebabona abanye abafethu abasabhema kodwa kube nento ukuthi ngabuka iMPTV1 futhi nalengane le iyangena yangena kanjani so lento ayigcini ngalabo abahlala la kuphela ingenelela labo abangakaze belithola ithuba lokuthi beze la bese bethi abantu manje umebona iphara uyakhuluma naye alibize ukuthi kwenzeka futhi manje ivule imbobo yokuthi understandani ukuthi kwenzakalani ukuze nabo bevikele izingane zabo ngoba ekugcineni okubona kwamakhelwane okwehlela omude nomfishane okwehlela isidudla nesilende yebo ingakho manje kumele ku-understandwane sazi ukuthi wena ungene kanjani
yini ke ngingayenza ukuvikela izingane zami ukuthi zingayiqhuzuki la uqhuzuke khona nawo so ngakho ngithi inamandla sengayibuka kancane nje kodwa ine power ngoba ivule imigodi eminingi ngize ngathi mina ekhaya empezweni ishaya inyoni ezimbili ngetsheli lodwa ngoba sesikwazi ukubiza umuntu akubize nje athi awusho angena kanjani kodwa bona mina ngibuke phela uhlelo lizwe oluku MP1 ukuthi how end up in drugs bathi uthi umfana wangena kanje wena kwenzeka kanjani hayi awungilandisa nje bekhona abafana kobhuda ababehleli lapha wayehamba uthi wayena tavern wonke all over town kodwa usehlala eGoli ngeke ngimkhohlwa ngipho friend about 4 uhamba ngeMac wathi hayi beyiphuthela iphuzo zabo nje wathi hayi woza la ngikubonile ufuna uyibona ngathi mina hayi khulileka baba wathi awungilandiseke kwenza kanjani ngempela ngathi ngihamba wathi hayi khulileka ngokuthengela lento yagoza la ngitshela ukuthi la phela usungibali oxitha nisengisho ukuthi the more ukhuluma ngoba phela awufihli usukusho iqiniso cha mina ngangena kanje angithandi kodwa ngangena kanje usizo nje kuyaqoqana ngoba konke kusebenzelana kube ngokuhle kulabo abamthembayo nababizwe ngecebo lakhe so the more ukhuluma the more abantu bekathenda ila ubona khona ukuthi yazi nami ngishuthi ngiyabuya emntwini shuthi ngisawumuntu shuthi ngibizo yazi kade yagcina ukwenzeka lento izihlale kwena ukuthi ayibona umuntu wangiathenda kangaka lo muntu bacabange otherwise abantu kanti cha uhlelo olwavula uNkulunkulu le MPTV1 ngihlezi ngisho mina bafo ngithi ngiliqala uhlelo ngangitshela Tholami kodwa uma sengiphakathi ngabona ukuthi yazi lento ayikho ngami kungaphezulu kokucabanga kwami kuyikuthi mina ngaba nenhlahla ukuthi kusebenziseke mina ingakho nangelilodwa ilanga angisobe mina ngayithwala ngeMPTV1 noma ngazibona ngimkhulu ngoba mina ngiyakwazi ukuhlakanipha kwami kodwa akukhona lokho akukhona bafo lento mina inhlahla engaba nayo ukuthi ibekwe kimi iyona inhlahla engaba nayo uma ngikhumbula nendlela engikhule ngayo nangendlela bengihambe ngishayisa ngazo endleleni kuyazisho ukuthi ngikhandelwa yona njengoba ngisho konke kusebenzelana kube ngokuhle yebo so mfowethu siyabonga ukuthi usinde siyabonga futhi ukuthi ufike la kuzosizakala abantu abaningi bafu kuzosizakala abantu abaningi engicela mfethu ukuzwa kuwe ungathini kubazali abanye abanezingane eziseyidakamizweni bangifonela daily bafu ethi sengazama konke ngihluleka mfethu uma wakho wakuzama konke kodwa akaze zephela amandla and umuntu oseyidakamizweni ukuza nqobe usuke edinga support kunento ekuthiwa support system ebizwa kanjalo emarehab la khona osuke kulekelela ngoba kunezinto ezibeyond kahle ukuthi lento ifuna iyabona ke masujula kanti masongena in deep kuma rehab masongena ekuhlumeliseni umuntu kunezinto ezideep ezingakhulunywa ezingeke eziphysical ekudinga ukuthi ungathi ungayixoxa nomuntu umudla lo number 5 okumbuza ukuthi hayibo nambe ngidlala u5 awusho mfethu ithekle nje ishawa kanjani ngoba ingakho ke mina ngithi that's why I can come ngiyazinikela kune language esizoyikhuluma thina izomsiza ma usukhathele kulungile uNkulunkulu siyambeka kodwa wembeka uNkulunkulu siyamkhulekela kune language esizoyikhuluma thina engizokuthi mengikhuluma naye ngiyizwe noma isefoni noma ikuphi ngibone ukuthi ngi-understand ngokuthi mina sengidlulile kulento sengadlula udlalile le position ibidlalwa yimina futhi bengucaptain kuyona ngeke uze ungitshele ngikubona mina engakho ngithi mina I can tell you mina ma ungazama ngamandla wakho wonke mengakathandi meke ngakhuluma naye mina noma wangihlanganisa ngizokuzwa ngitshele makuthi hayi ma awusho ukubekezela sithi uqine emkhulweni akakabi isikhathi ngoba into ayikhupha emlonyeni ayikho ayifani nale engifuna mina iphuma emlomeni womuntu oyinikelayo kuyeke nami ayidakamizwa so ngiyacela kubazali senizame konke nangu ubaba uMkhizo yasho niyasho emakhaya senizame yonke into ayikho into ngakuzizama imali ngeke ayithengi yonke into noma singanakho konke kodwa mayisagcilile ugxilile ngiyacela professor ngizoyishiya inamba yami la ekhaya lento le ngiyifaka mina i-challenge ngiyacela bandla lento athi uyamhlupha yena mina ngiyayicela kibe umthwalo wami ngiyacela ngiyayinikela nani balaleli nimtshele ukuthi cha usisi wayinikela ukuthi whenever sifona sikhuluma ngeingane zethu
nikeza inamba yakho ukuze kube yithina esikhuluma nawe. Nginendlela mina nga-inventa lento le yasema-rehab ukuthi uma usahlele rehab sikubone ukuthi uyakhula. Sibuye sifonele abazali bakho. Ungekho sihlale nabe khoneni sizoba addressa ngawe ukuthi uyashintsha manje usubani manje ukuze nimithane halfway. Angithi wena uzosizakala la ususizakela. Kunento abazoyisho bona ngegama elilodwa ubuyela back to square one. So njoba kunehlelo engangilenza rehab lengishoyo aliphumelelanga kaStekeni kodwa ngangilenza emission ngangilenza kodwa ngangilenza ngokucasha ngoba phela imission le yana. uNkulunkulu ayibeka mina enhlizweni yami lento ukuthi lalelanga thina sike siyeke completely. Ngifike ekhaya athi sisi wami wena uqala wantshontsha amasokisi ami wena ngiyawafuna ngixhuthu inhliziyo ayiphakela same day esho leyo nto kumina ngibuyela back to school. So kunohlelo lo lefanele silikhulume nabazali yena usasedakamizweni usumzamile wakhathala yini wena wayenza uke wabekwa yini ukuthi esebuyileke ayikho into wayisho noma eyenzeka. That's why sithi ngithi mina ngiyayinikela ukuthi inamba yami khona nizongifonela. Unfortunately ke le phone mhlawumbe izothathwa ngolesithathu nje yabo iyakweleta usisi wami ungithathele ka PayJoy kufanele ngikhokhe kule ngolesithathu meke ukuthi ukhokha malini kufanele ngikhokhe ngakho uma wayithatha usisi wami usebenza esikoleni unethishini noma ngamchaza imalini yona le phone i6000 uthe ngifuna usebenze ngayo ngikhokha ngenyanga 1050 kodwa bathi ngikhokha 2100 ngolesithathu ngizoze ngikhokha after 30 days ngenhlanhla uthe 1000 ngizokukhokhela ile mali yango lesithathu izoba inkinga ngoba basho ngithathe ngolesine. No sizomthola umuntu ozoyenza lento la kuyo le episode le manje le episode ngizoyidropa Monday ayikho inkinga ulesibili lesithathu sobe sisimtholile umuntu 8 pm na ngizokhombisa babhalile bo babhalile ukuthi uPayJoy lo usisi wami uthelalela ngoba ngifuna ukhulume ngifuna ukhuluma into uNkulunkulu mase ehlelile uyayihlela ngoba uthe mina ngifuna ukukhuluma kuphela ngifuna ukhiphe noma izwi ngoba wena uthe angithi upastor bakhumbula ugogo yabo 4 days osele uthi angithi wena upastor so mina osele namhlanje zingaki is it 4 working days or what 4 days buke now 8 pm Wednesday should Monday Tuesday Wednesday but ngikhokhele no so bese semtholile umuntu ozolokho ozoyikhokhela okay ke so wathi bhutami yabo bengingafanele ngiyenze lento kodwa uma ubese ethathile ifoni yakho ayipaid apha wahamba uma waya khona wakhipha leyo deposit ngenhlanhla u1000 wenyanga loyo ukhona umuntu othe lalela uzowuthola noma unginika account number ngizokukhokhela ile nje so manje ngiyayimingakho ngafuna ukwenza into eningi kodwa ngiyacela abalaleli inamba ngizoyishiya ngiyacela ngifuna ukuphatheka angidingile into eningi ningizwe kahle angidingile ngisakhohliwe yimina ngoba mina sengihlulekile ngokuzama kwami into ebengiyifisa empilweni mina zingihlulile ayizenzekanga azenzekanga ngoba ngahlakaniphile uNkulunkulu befuna ukuthi ngisize ingane zabantu so ngiyacela ngiyazinikela kweMPTV1 nabaphathi bayo ngicela ukuba yithuluzi noma iliphi lana ngangifaka khona ngoba nginentshisekelo yokusiza impilo zabantu njengoba ngithi ngifuna inamba lento engifuna ukuyihlanganisa kukhona le nto engisho ibaleke kakhulu ngoba uyayidla imedication iphele uzizwe ukuthi usu right amazwi ozoweza oqala ungena ubuya wherever you coming from rehab or whatever ungasa usu pure adetermine ukuthi nikuphi nefamily yakho. That's why ke sifuna ukuhlala phansi abazali eceleni sikhulume noma usho njengoba usuzame kangaka ngikubuze mina nje sihlale phansi sixoxe ngingeza ngisho kwakho angiqamba manga ngeza ngisho la usho khona emfana sihlangane kanje ngoba kunento engifuna ukuyikhuluma epersonal ukuthi okay manga ngiyakuzwa ukuthi thini siya understand the show ayikho yini mhlambe into enanikhumuza enayikhumbuza ngoba usathane umefuna ukukulimaza ukukhumbuza izolo lakho one every day usathane umefuna ukulimaza ukukhumbuza uzwenzeni izolo so sizama ukuthi sisheshe siyibambe lento ihlangana amebuya abone nje ku happy kuyamgqugquzela ukuthi ayibakhohliwe ngempela yazi hey bakhohliwe ngempela yazi ngathi angaze ngenze ngathi azathi hayibo mina ngikaze ngaphema ama drugs to prepare abantu akeza kubona ese umuntu omusha whenever usathana uhlala ezolo lakho athi ngizomkhumbuza noma ngeke ngikhumbuze yena ngizovela ngingene engane yakhe yakube encane
ikhiye nje ekamereni kuyamlimaza lokho ngoba usuke sewumuntu omusha usuke sefoni ukuthembeka kuthengwa usuke engekanithenge ukuthi sengiyethembekile usuke efuna ichance ukuthi ayiprove ukuthi uthembekile so when you keep on doing the same things anenzenza esabhema trust me uzokhala wena ngemali yakho ekhokhe rehab kanti isizathu uwena futhi kahle umndeni kumele ulekelelane ne-rehab ulekele ukuthi ayikho ema-rehab lento that's the problem ayikho uhlelo olunjalo kusuke kuzosiza umuntu nje mase kuthi wasuqedile usu-right goduka kanti balimele emuva njengoba belimele emuva nje asisho ukuthi sobapholisa njengoba ngithi ngicela ukukhuluma nawe cha ngizobenza bakhulume kumuntu oseceleni ngalento ngalo muntu ozobuya balimele phela emuva bashiba utshotshela imanzi abuye yonke into ngeke phela ubuye Adolf Hitler nje cha usumuntu yayibo usumuntu omusha bazoku-understanda kanjani so the time isikhuluma nani lolu hlela ngazi ukuthi ngangena kanjani ulungene nje ukuthi siyayibona lento because njengoba ngithi umoya lento esuke ngiyenza la ekhaya ngiyazi nama ngi-understand yonke into engisuke ngiyenza ngikhaya ngi-understand ukuthi isuke laphi yaphi ngisuke ngizokwenzani cha kodwa mase seqwebu ususukile umoya ngiyafuna ukuthi ngithole ithuba lokuxolisa ekuxoliseni lwami ngisho ukuthi ngizongixolela overnight cha nginikeni phela isikhathi sokuthi ngiyiprove osomeni nisalimele nina kubukhuni ngoba nisuke nisanenhliziyo nina eyindala anibona abantu abasha nizaliwe kabusha njengami cha nina nalabantu inganishiya niyibona aningenanga kulento mina eyangibulala eyalithatha ikusasa lami cha so kuyafuneka ukuthi kwangathi singaqala yazi ingaba simple kanjani ngathenga imetadone ekhaya ayiphuze lekhaya ngokuthi umfonela umanani noma ufonela uprofessor wakhuluma naye nakhuluma nosisi manani ngoba sizolekelelana nomuntu othi ayimami mina ngeke ngiyakubona ukuthi uyapi ngiyakubona usulahle yonke into usudeliwe omakhelwane bakhulumeni bathini ngawe awuyithenge lento ingasiza ngisho ama-rehab ngeswadinga siyawadinga manje pho ukuthi phela ungene uyovalela uhlale endaweni esecure but kulento engiyishoyo ungangayidinga angayidlela esekhaya ngokuthi lento uzobe usuyikhulumile ukuthi cha lalela-ke okay uthi yena kasathani manje ngenze njani angayidlela ekhaya ayiyeke ekhaya nize nimbonge uNkulunkulu siyikhulekela futhi lento ngoba iwona umkhuleko sobe usihambisa phambili kunalento imento ukuthi siyithenge ayiphuze lekhaya siyilungise nathi ukuthi meqeda simlekelela yena angithi siyawuthanda umuntu ngoba phela noma singamthumela kude ngemali ngeke izimshintshe thina izoshintsha yena imali irehab izomshintsha yena kodwa thina ngeke ishintshe ukuthi wangitshotshela ukuthi ngeke so ngilokho engizokuzama ukuthi sizolekelelana nalabantu abathi hey mina sengikhathele sengideliwe umndeni wami usungidelile noma mina sengizame konke baba Mkhize ingane yami ayifuni ukushintsha ayikho yini mhlawumbe bazongifakazela ekhaya ngoba ngiyazi emakhaya bangifazela ukuthi ikhona mhlawumbe noma ngasawena wahamba emsebenzini nobaba wahamba kodwa egcekeni ikhona lento eyenzeka wazwashintsha umqondo ngoba phela iyangena lento iyangena njengoba ngisho ukuthi umoya usuke sebuye se-right njengoba esofike kona ethi mase ngikhathele kusuke kukhuluma umoya kaNkulunkulu kodwa ngokuthi ubambene nemoya iBhayibheli lami lithi sibambene nanyama nagazi kepha sibambene nemoya so usuke sebambe umoya sizolwa nawo ufuna siulekelele thina futhi sesibadala ukuthi njengoba seshilo-ke istep okay simbone ukuthi ngimbone ukuthi okay hayi mawudinga i-rehab lo nakhona i-rehab lapha hayi noma yiphi la sofika khona i-rehab nje ebased ukuthi ekhakho asisho ukuthi njengoba ngikhuluma ngoNkulunkulu ngithi mina usize mina uNkulunkulu ningizwe kahle uzokholelwa la kholelwa khona kodwa ayinikele kuyona lento ekholelwayo kuyona ekhaya ukuze imlekelele nayo kulento azama ukuyiqala so sizobe kuningi nje kuningi efanele sikhulume kodwa indikimba isekutheni angahamba ma nitsale nilimele nina nikhuluma nobani ni address ubani ngaye lo muntu ukuthi nina nivuselelo ubani la ekhaya ngoba ingakho ngithi ngizoyinikela kuleyo yonke into mina ngiyayinikela kuyona kodwa ezokusiza abantu base-Afrika ngoba sobe sokhuluma ngokuthi kuzobe ngathi mina nguyena osebuya khona ngizobe ngichazela mina ngezinto ezibamba umuntu esebuyile rehab eziguqula umuntu abuyele edakamizweni esebuyile ese-right ngizobe mina ngizokukaniphekhela ngokuthi mayethema yazi ukuthi kusuke kanje ukuze ngizokufaka umqondo ukuze nasemakhelwane nakuphi noma sengekho uyikhulume lento cha mina nje wanibona wasizakala nje step 1 from step 1 to step bar kwenzeka kanje kuzokwenza kanje ma ungifonela ungabi nankinga ungasabi
when mas yabo nje angazi ngenza kanjani uNkulunkulu uzoyihlelela lento ngizoyikhulekela ukuthi iyenzeke ngalendlela engifuna ngayo ngoba ngiyazi mina ukuthi njoba ngathi ngithi sengidelile sengingene wonke ama rehab ngizwe kahle ngihambe zonke indawo ezinosizo angisizakalanga okugcina ngisizwe eMPT1 ngisekele iMetadone yahamba ngithekela amavesi ithi ngifuna ukudayisa wathi uNkulunkulu lalelake lama vesi ngizokwenza abawantshontshe bangathi ngilela ubhakha abasika ngerazor sembe nesitale esisha ke manje into sayibophela ngisi ukuze bangathathwa kunosakasaka la uthatha izinto basika ngerazor bawathatha ngathi mina let me just not go adjust kuyichaza kwa professor ngoba vele kwayimina angikho kulesimo lesi wathi uNkulunkulu lalela ayikho lento yenza yonke lento yenzayo ngizoyivala nya ukuze uyibone ukuthi ayikho into ozoyenza ungasizakele wena kuqala ngeke usize omunye umuntu wena ungasizakele wathi umunye ubaba ubaba uPastor Zondo wathi ukuze ukwazi ukufeed abantu kufanele ube umuntu olambile okhule ngendlala uyi-understand ukuthi umuntu elambile unjani umuntu okhule kanzima uyakwazi ukunakela abantu abasemthemeni ngeke umuntu ohlale kuma mention azophakela izingane ezilambile akazi ukulamba into enjani so ngiyacela ukuthi ube right wena ukuze ube na i-tendency futhi noma ufike lokukhathala kuvuke enhlizweni yakho ukuthi wasizwa ukuthi wena wadlula khona la inamandla kakhulu ke leyo ukuthi ukhulume ngento oyaziyo ngoba ngiyibuyela njoba ngisho ngasho futhi bale ngathi mina kuwo wonke ama rehabilitation center indawo zokusizwa ngama-drugs esengihambile akukho engakucoshi akukho engakucoshi ngoba kwakuhlanganela ukuthi izinto engizoyikhuluma engizoyisiza ngazo abantu izinto engihambe ngiyicosha nje ngiphinde ngibuyele ngiyicosha nje ngiphike nabantu abenza teaching mina abenza ama degree kanti mina ngakhohle ukuthi bengifuna i-master bengifuna u7 years mina ngacela u7 years ngaphika nabantu okay uNkulunkulu lapha inathi ubutholeni lapha hayi ngitholile ngingayibala zonke kunendawo engacosha kuyona bathi hayi lento le kumuntu mase itshelile uzoyiyeka awuqamba amanga nawe lapha ekhaya uqinisile mase itshelile yena sizomsiza kanjani ngoba useshile ngokuthi sizomhambisa khona the best rehab ngiyazi noma simise kulencane noma mhlawumbe simzamele umutha sizomsiza kanjani sini ngoba phela i3 stages lo umoya umuntu umphefumulo oqala ngibone ngathi sengiright wena ngibone ngathi usemuhle kanje kanti umoya wami usalimele kanti umoya usakumina so ukhipha kanjani umoya the first stage sisebenza ngokuthi siphuma road the second week silwa nomoya the third week ke suke sesiqeda sesiwavala nje imbobo zikaSathane sesivala nya ukuthi okay asikhulumeke nawe ke wenzani uphatha kanjani wantshontsha kuphi yabo sifuna ukuthi kuphume yonke lento eungcola ngoba screening ngaphakathi lo muntu uma asho ukuthi mina ungitshontshela into ukuthi lo usho kumina engekho yena yazi mntana mphela wakwenza ukuthi lo ungilandise ngezitori kube khona into mina kahle kahle ngifuna ukuba indlebe akumina ngifuna ukuba indlebe yokuthi uyicline wena ukuze lo engakabuyi afice athi afika unakho ukudla axakeke nayo yabo lapho ukuthi usumithile bazophuma abantu abaningi eSouth Africa nase-Africa yonke edakamizweni uNkulunkulu mkhulu wenzile kumina nakwabanye uzokwenza ngiyamthemba uThixo wami mina ukuthi uzokusebenzisa ke manje uzongisebenzisa ngalendlela ukuthi kube nabantu abathe siyalibonga lolu yahlelo leMPT1 laletha abantu abazosiyekisa idakamizwa ngoba ngizokwenza noma ngoba yini kule jotha yakho ngabe ukhona yini umbhalo odwa nje qwaba ongawushera nabantu uchaze hayi ukhona owodwa ukhona baba uyangihlupha ke lo uyangihlupha ke lo uthi nguzwe kuba kwenye mentor yami nje kuthiwa uba uyeyeye uthi in order for you to grow you have to go fanele kuhambe uzokhule ngizokhuluma namhlanje nomuntu mhlambe obanjwe idakamizwa noma osabayo ukuphuma i-comfort zone isilimazile ngokuthi awukhuli ingekho into ekuhlukumezayo uyabona time ukuhlukumeza ubone ngathi impilo yakho iyashrinka ubone ngathi ayimandla ayaphela usuke ukhula ngoba isuke ikubuildela lento ukuthi ube yilento ofuna ukuba yiyona i-comfort zone iyasibulala
ngeke ngiqambe lamanga mufuna ukukhula hamba angisho ukuthi uhambe kakhulu cha iya kwabanye abantu khona into ozoyithola suka nje in order for you to grow you have to go mufuna ukukhula empilweni mufuna ukuba yilento uNkulunkulu noma oyifisela wena yona phuma kwi-comfort zone noma ungalahlike noma ukuthi u-comfort zone asinankinga sizalwe emndeni engafani uma ukuthi ukuyona i-comfort zone yenza sure ukuthi awukhuleki ngalendlela ukuthi ayikho into ekuhlukumezayo noma wena ucela yonke into uyithole fanele kube khona into othi uyicela ungayitholi nje hayi ngoba ungayitholanga isuke leyo nto ikuhlukumezela ukuthi ukwazi ukubekezelela leso simo angani manje ngizwakala kahle ukubekezelela ukuthi into mengekho ayikho kodwa izoba khona kusasa ngiyalinganisa nje ukuthi ukuhlukumeza kwakho empilweni akukubulali kusuke kuzoqinisela ingaphambili lakho la usuke uzoya khona so njengoba ngithi hamba mina ngisho ukuthi uzofika ulimala endleleni angisho uhamba ulimala cha ningizwe kahle angisho uhamba ulimala kodwa ukwazi ukuthi mukulimala kwakho kuyaqinisela ukuthi uzoba yilento ofuna ukuba yiyona akekho umuntu sineyikazi kulimala inyama umphefumulo usasendini so nje kakhulu ukwazi ukuthi ukuhlukumezeka noma ukukhula kanzima kuyakhanda ukuthi ube umuntu kusasa lithine lakho lokugcina kubantu sesigoqa mfowethu isidla amaningi esakeni sesihambe sayo 1.5 yeah hayi cha yebalaleli ngiyabonga kakhulu uNkulunkulu anibusise ngiyacela kakhulu lento ade ngisho bakwethu nobaba uMkhize ngizomtshela ngiyacela nje noma ngabe iphone call just ukukhuleka ngoba ngikukhulekele nje efonini ukuze ithemba libuye mina ukuthi umuntu okhonza ukukhuleka ngiyacela ukuthi inamba yami isale la ekhaya ningahluphi yena kakhulu yena uzinika izinto azenzayo kodwa mina ngizoyinikelela ukuthi laba ke abathi bona mina abafuna nje ngicela ukuba ileyo nto uNkulunkulu uzokwenza okunye ile namba lena nadi ungifonela ngayo yes yakuzomela ngiyibizela abantu njengamanje ukuze bezokwazi bekuthola kuyo kakhulu engifuna kwenzeka bafowethu nakhe ngicela sikhokhelele ifoni kaManana siyiqede nje isikole lisayo ayi-own uthi ufuna ukwenza ama video akhuluma nabantu so ngingaba naye namhlanje utholithi kusasa awusamtholi kodwa uma ezoba neplatform yakhe lapho azohlezi khona ekhuluma nabantu usuku nosuku lamandla la asewashiye njengamanje la the guy is a powerful being unamandla bafu hayi umuntu onamandla kakhulu bafo umuntu maye namandla bafu usuke namandla ufikela usinawana kodwa amandla akho ayezisho ukuthi angakanani understand ngiyambonga uNkulunkulu kangangoba abantu mfowethu indlela abasukuma ngayo hayi basukuma kakhulu abantu mfowethu uzubona ukuthi angibawone emgaqweni abantu lento ispiritual kunomuntu ade ngibuza wena ezintsukwini ngathi mina angazi ngizokufonela uma wakhe ngizwe ngiyamangala ke bona mawusuphinda ufonela mina ukuthi ngifune kabi nje nami kubona ngahlangana naye la wadalela ke bana mina ngikwazi kudala uba mentionile bonke nje mina ngazi ubaba wakho ungalilahli ithemba uyazi uhlala ukuthi angiyazi umgaqo kodwa uma uphe police station ungena umgaqo omncane nje ubhuti wami lo la bhuti lo wangitshela nje amazwi ungathi amazwi okugcina before ngihambe yeah ngoba kwakuyintambama kanti ngakusasa ngizohamba mina so ngisho ukuthi abantu be-MPTV1 abalandeli bayo uNkulunkulu abathinte ababusise kakhulu abahambele bameme ukuthi nalo uhlelo oluqwashisa ngentsha ngoba sothuka mase bengasekho president kusasa uthi uye eclinic eminyakeni ezayo akasekho udokotela ngoba ufe edakamizweni njengoba sila nje sineziphiwo ezahlukene kunodokotela kunamameya mephela manje eqedwa idakamizwa sinalo uhlelo lokuthi sisize siyeka sothini ngoba into yami namhlanje ithi uma uNkulunkulu ekubusisile akusona isibusiso uma ungabusisi umuntu kusuke kuamandla akho nje uNkulunkulu whenever he blesses you ubless abanye kuyanda kuwena automatically nje into le kuzobusisika abaseduze kwakho ngoba lento ukubusisiwe isibusiso kaNkulunkulu senze ndakwabanye ngoba usuku lento iyona kuyiqinisela imsolo ukuthi hayi ngoba uhlakaniphe kunabanye bangabantu abafaka ama-CV la usebenza khona mlaleli abangaqashwa bangakamlaleli ekhaya abantu abakhala ngeingane zabo nje ububuka ifoni ungakhali hayi ngoba ungcono kunaleyo yamndeni cha uNkulunkulu usakuthandiye munakho ongakwazi ukusiza ngaye MPTV noma ngabe inhliziyo yakho
noma ngabe ukhuleka uyibeke enhlizweni yakho. Siyakuthanda lokho uNkulunkulu akubusise anihambele balaleli egameni lika Jesu. Okay. Mfowethu le phone contract. Ifoni nje akuyona contract, ifoni nje isim card akuyona contract. Okay, isim card uzokwazi ukuthi uyi-own. Hayi isim card ukuthi ngenzela ukuthi uma noma kwenzeka noma yini singabi nenkinga ukuthi hayi ifoni bazoyivala kodwa isim card right. No, ngeke izivalo. Utshalwa yimina manje. Bafowethu namhlanje umsombuluko siyacela njengoba kusele 2 days ngoba kumsombuluko namhlanje kusele 2 days or 3 days siyacela nilekelele umfowethu Manana ukuze akhokhele ucingo lakhe nathi inamba engamthola kuyona ithi 079 861 2662. Yes. Ngizoyiphinda ithi 079 861 2662. Yeah, uSifiso Manana ozomthola lapho. Uma ufuna ukushayela uProfessor 081 513 5606 081 513 5606. Ilapho ke mina engitholakala khona. Bafowethu umkhuhlane ubungibambe phansi. Bengingasebenzeki kulezi insuku kodwa ngithe hayi ngizoforce ke mase kukhona umfoko kaManana ukwazile futhi ukuthi usihloniphe umkhuhlane sigcine sikwazile ukuthi sisebenze kahle. Bafowethu niyawezwa amandla ohlelo. Niyamuzwa umfoko kaManana izinto angiqali ukuzwa ngawo izinto ezenziwa abalandeli beMPTV1 kubantu abafika la. Kuyikuthi osinawana baphinda bayisebenzisa ngendlela e-wrong leyo nto. Ngiyabonga ukuthi wena ukusebenzisa ngendlela e-right. Osinawana kunabantu abathi mabebabona bebaphi imali. Usethola ithuba lokuthi awayibhemela ke. Angisho ukuthi ningabaningi imali. Bafowethu siyabonga le support eniyenzayo. Kakhulu. Hey, banamandla labantu mfowethu. Hey, abekho abantu asikho thina abantu bempilo ningekho nini. Sinje nina. Ihlezi ngibatshela. Mina nje nina. Yingakho mangingena izambane elibolile because yabona makuwe kwaba le episode etrendayo othola ukuthi izothatha amehla abantu abaningi kugcina sengena namazambane abolile. Abantu abangaqondi ingqikilithi nesiqu sohlelo isiqu sohlelo uqwashisa ngabantu. We understand le nto akukho kunye into ehamba phambili kulolu qwashisa konke kulandela hayi okunye kuza ngemuva ngoba izimpande noma ifoundation yohlelo noma uqala kwayo into enganginayo ekhanda lami ukuqwashisa abantu ngoba mina ngase ngihambile ngakhuluma noSinawane. Mina ngumuntu ohlale kakhulu noSinawane. Ngathi mangizwa ngikhuluma nabo wonke umuntu bemnyanya uSinawane bayanuka angisondeli. Exactly. Mina ngathi mangisondela koSinawane ngafica ukuthi kunento esingayizwile singabantu abahlala endlini. Iyona ke le eyangenza ukuthi ngiqala uhlelo ukuze bezokwazi ukuthi bezwe uhlangothi noma isayidi loSinawane. Understand le nto le. So wonke umuntu manje sikuyilevel eyodwa yokucabanga ngoSinawane. Sonke manje sicabanga ngendlela efanayo. Mawubona uSinawane usubona umuntu usuba nakho lokufuthi uqala ukuthi hey kungenza ukuthi lengane mhlawumbe iyalingeka kanje usunakho. Wonke umuntu une-understanding manje ngoSinawane. Bafowethu hey mina ngivele ngingazi ngithini mfowethu. Hayi ngivele ngihume straight. Labantu banamandla futhi beMPTV1. Ize kunjalo kodwa bayafika nalabo abangamazambane abolile ngoba mhlawumbe umuntu uyibonela iclip on Facebook noma ku TikTok ebone mhlawumbe uSinawane khona abahlekisayo ke bayahlekisa uSinawane mhlawumbe uthothatha ixoxela indaba yakhe yokushawa. So lo muntu mayengena kwiMPTV1 ungena ngementality yokuzohleka yokuzolalela usubscriber kumahlaya yeah bese ke ekhohlwa ingqikithi yohlelo yokuthi uhlelo lungani. Yebo ikuthi nami nakho-ke nje ngivele ngibabhlokhe kahle abantu okusuke ngamele ngibabhlokhe abantu okumele ngidame ngibacathulise kumele kuhambe ngiphinde ngibuye ngizochaza ukuthi hayi bo njalo uhlelo oluqwashisa abantu. Uma uzobona umnqobi exoxa ngokushawa kwakhe ku TikTok uhleka uzulale uthi awuthi ngizobuka i-episode ephelele uthi uyafika MPTV1 uyibuke uyiqede usale ususubscribe. Lo muntu vele like psychologically usuke subscribe kulento yamahlaya yena. Unohlelo ulithatha kanjalo iyona into afuna ukizwa indaba yamahlaya.
kanti uhlelo oluqwashisa abantu Oluqwashisa abantu. uhlelo olukusiza abantu ukuze bephume ey'dakamizweni uhlelo lokulekelela omama abangasenangane iy'ngane zabo ey'gcwele ey'dakamizweni uhlelo elokurehabilita elokuphilisa elokuwasha abazali abalahlekelwe izingane akudlali ukukhulelwa 9 months ukhulisa ingane iziye ema-high school uthi usulindele ukuvuna kade uthi utshalile ingane idliwe izidakamizwa ayidlali leyo nto leyo so uhlelo olwakho ukuthi silekelele abazali be-understand ngoba abanye bayayibuza ukuthi mina ngenzani iy'ngane zami akulona icala lakho usathane unendlela elwa ngayo iy'dakamizwa it's a pandemic ezinye zezinto ezifana nempi la eSouth Africa yeah so manje uhlelo lokuzolekelela izinto ezinjengalezo bafowethu siyacela noma ngabe uyazizwa ukuthi wesese kanjani ungalingi ujikele uhlelo ngamatshe ngoba uhlelo elokuthi kusinde ingane yakho kusinde umakhelwane wakho ekusinde isizwe ngakho ke mina igama lami nguprofessor ngoMkhize Ngidabukale kwaNongoma esigodini sapho umthetho asohlangothini la kaMandlakazi ngakho ke mawuqala ukuba ingxenye yohlelo lethu usubuke wezwafika la shuthi sidla amaningi esakeni ngakho siyacela ucindezele subscribe button ucindezele nebell siyacela abantu bejoine nemembership ukuze sizokwazi ukuthi sihambele izikole njengamadoda njengomfoko amanana sihambele izikole sithengele izingane ama uniform sinabantu abawu 87,000 wama-subscribers kodwa i-membership esinawo sinabantu abawu-143 akusiyo ngisho ikota akusiyo ngisho uhafu angazi inkomishi amanzi enkomishi olwandle siyacela abafowethu sicela abantu bekukhuthalele ukujoyina i-membership ngoba iyona ezokwazi ukuthi ilekelele nakwezinye izinto ngakho-ke mina sengincenga awufuni sivala umkhuleko ngiyacela bandla ngiyacela awuvale baba uNkulunkulu wethu lamandla wonke singabantwana kuwe wena ngubaba kithi wena wasazisa amahlule uNkulunkulu wethu lamandla onke siyabonga ngohlelo lwakho moya engcwele olihlumelelisa impilo zabantu oliqwashisa imindeni uNkulunkulu wethu oyingcwele kulesi sikhathi samanje uNkulunkulu wethu namandla bavuse abalaleli moya engcwele benze babe nentshisekelo yalolu hlelo babone uNkulunkulu wethu oyingcwele ukuthi lizoqwashisa luzosiza iSouth Africa neAfrica yonkana siyabonga uNkulunkulu wethu oyingcwele ngokuletha lolu hlelo akulona lwethu thina sabekwa nje ukuthi lisebenze ngalo umnikazi walo wabekwa nje kwaba yindle yakhiwa ukuthi kube khona izingane ezalwayo kuyena siyabonga uNkulunkulu wethu oyingcwele sebenza ngalolu hlelo benza abantu babone ukuthi luzoqwashisa sizohlumelisa izingane zabantu moya engcwele eyingene ezidakamizweni siyabonga uNkulunkulu wethu oyingcwele sibiyele sisazophuma ngabanye isandla sakho sibe phezulu kwamakhamethu in Jesus name amen